Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya koro dwaro mondo mi piny owacho ochiw lwasi makare mar tijne duol marango tije bad migao mar obila IPOA mondo mi gimak kendo gikaw okang' obila matiyo gi teko mathoth e tijgi. Ma kaluwore gi ng'anyo mar rowere ma Gen Z pacho ka dwe mar 6 higa mokalo kod ji 5 manonegi e gwenge ma Angata Barkoi e kaunti ma Narok. Chal ma Natembeya wacho ni oseduoko chien geno ma jopiny nigodo kuom obila. Omedo ni nyaka piny owacho koro ti matek mar neno ni obila duto moyud gi ketho matiyo gi teko mathoth mokalorego kuom jong'anyo kata oganda omaki kendo chwal e nyim doho. Sisi tunaendelea kusisitiza kwamba maafisa wetu wa usalama ile majukumu wamepewa ni kulinda mali na maisha ya Wakenya. Haijalishi kama askari wako kwa danger gani, utagani kutumia lethal force. Na ikifika mali umelazimika kupiga risasi, inasemekana kwamba piga risasi to immobilize, not to kill. Lakini ukipiga mtu risasi na kufe, kuna uwezekano umempiga kwa kichwa au umempiga risasi kwa mgongo. Hautaki tuendelee kama na maisha katika hali kama hiyo. Tafika mahali ya kusemekana kwamba uchunguzi utafanyika, no stone will be left unturned. Hizo story tumezizoea. Kwa sasa lazima tupate uhakiki wa maneno ni upi, na yule ambaye alitoa amri ya kwamba askari watumie bunduki kuua wananchi ambao hawajajihami na kuwaua. Inakuwa kwamba sasa hatuwezi kuwa na serikali ambayo inaua watu.